Hey nzambi wanyu tujipa pono kumaka sekweba tulomba lusa wadisa media coronavirus de Samuel chapitre 24 verset 13 à 14. Tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo. Takila kisamba cheba RDC Congo nzambi tujimunga chimwamyadi netu nyinga nyinga. Takila kisamba cheba RDC Congo nzambi tujimunga chimwamyadi netu nyinga nyinga. Tolomulusa nzambi wanyeyo, tolomulusa nzambi wanyeyo. David mwana Ishai wakajisangana kumala kweze peshe kumbala kwebanza. Wakatuma kaka muprofeta wa David wakamwambila mei ya kudiepoa, wakamwambila mei ya kudiepoa. Maison mchaja kwa yanga Germain Tim tubikila idul Davi wakanda munagada ne mema ngashikidi. Davi wakanda munagada ne mema ngashikidi. Inyimuka chimwabolu bukola mema Davidi, inyimuka chimwabolu bukola mema Davidi. Ninjela nasha mubyanza byebanzambiwa, ninjela nasha mubyanza byebanzambiwa. Omuntu akuponda mu byanza by'abantu nzambiwa, nimpona nasha mu byanza by'ebanzambiwa. Hey yawe bisika nyonso bakongole baza batela bango. Twakumva lumulo gisama gikola coronavirus. Gisama ni chibabidi gishebe bashino akabayikubala. Twakumva lumulo gisama gikola coronavirus. Chita ni chita gisama jitampaka na Europa mushimu. Tusoni tuhoja kana jiboela mu Afrika. Ebu mbolu ka yebu nzambi wa mujulu. Eno nzambi wanyeye gisama jamwegi mwetu mukongo. Tambulisha kwa nzambi wanywe. Eno nzambi wanyeye papa wanywe gisama jamwegi neti ya kwanga nywe mwetu mukongo. Coronavirus ashika kashidi. Eno nzambi wanyeye papa gisama jamwegi mwetu mukongo. Tukweke shela kapya kuosha jisame jisa. Eno nzambi wanyeye gisama jamwegi papa wanywe mwetu mukongo. Atena basoku mwana bena kongu bafa wale. Amba jii corona shika mubane bebe. Ejili sama kajena jisunguluja zambi wanywe. Sungila bama deba zambi wanywe. Batoka bajini byosi nyamba fafa bashinuka. Mwetu katena nyichintu nzambi wanywe. Akwila kongo papa wanywe. Apotre kanyinda wa chibangu ambila nzambi webadi. Bambi banzambi imanyi na yikulu, bambila inzambili wagisamedi. Bambi banzambi imanyi na yikulu, bambila inzambili wagisamedi. Kabalu mishonyi mwambi wanyi Ikila nzambi weba yefo olola chanza chenda mukongo. coronavirus ajika. Apotre kabangu wa kabangu Ikila nzambi weba ashimbula disameji mwambi wa coronavirus ajika. chanzo muyombu mwambi wa nzambi. Ikila nzambi weba Akweka shikija disameji kashitata coronavirus ajika. Kaina chibungu mwambi wa nzambi. Ikila nzambi weba Akweka wosha makola wonso bubeji coronavirus ajika. Wabechi banda mwambi wa nzambi. Ikila nzambi weba Tujibamanya makanda nzambi weba coronavirus ajika. Apotre mulamba mwela manyi. Pasere kwa mingolongo. Apotre ilunga mulamba. Apotre Jean Kabeye mubikayi. Ambila nzambi wenu ji. Yola chaka bwela musa malea. Mukashi mukwabu wakashuka wakaila mukalenga. Anuwewa Mungu achishe, anuwewa Mungu achishe. Mukalenga wakanda muna mukashe ujine. Pikala yepo ila kai muku kwachisha wewa mukashi. Nengu kwachisha na chini wewa mukashe. Nengu kwachisha
chishane chi wewa mukajeu twalombo jikwatisha jeba wewa nzambi wa mujulu walumesha bana beba mama na kushikila nzambi kanzambi wanyu fumu uju mutu pesha Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Nenjama weja muteba muve na waka saiketu nyembi manyina habukulu kosa kwa kuchulumbu eti nzambi wanyu Sungila goku Kongo Sungila goku Kongo Sungila goku Kongo Neti ya kwanganye Sungila goku Kongo Sungila goku Kongo Sungila goku Kongo Neti ya kwanganye Talombu mashieba Talombu mashieba Kulubanza ne lubanza lo mwana mwena ko Talombu mashieba Talombu mashieba Kulubanza ne lubanza lo mwana mwena ko Bantu bafafa lwanzala Zambia nyuji kweke Coronavirus munyanga myanda Zambia nyuji kweke Bantu bafafa lwanzala Zambia nyuji kweke Coronavirus munyanga myanda Zambia nyuji kweke Tuyakwanganye 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 Zambia nyuji kweke Tuyakwanganye 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 Zambia nyuji kweke Eva Claude Kabundi Walesa Symforie Kabamba Chunza Passer Vibidila Mwana Manyanga Passer Mbaye Kafwidi Passer Mardoshe Kabamba Passer Daniel Makuji Tuseku Binu Nutwa Zambia Nzabwalu